ryari ijoro rya finali, ijoro rya tariki ya 14 ndetse no mu rukerera rwa tariki ya 15 nibwo haje kumenyekana ama ekipe atwaye amarushanwa akomeye cyane hano kuri iyi si y'Imana. Ubwo ndavuga ekipe ya Espain yitwaye yellow, ndetse tukavuga na ekipe ya Argentina yaraye itwaye Copa America, ndetse binahesha amahirwe nka 75% yuko Lionel Messi agomba kuba yakwegukana indi Bal'Ondor nyuma yaho mugenzi we Cristiano Ronaldo we na ekipe ye y'igihugu batitwaye neza mu mikino nyine y'igikombe cy'Uburayi cya 2024. Ese Lionel Messi araza kwegukana indi Bal'Ondor? Imibare iramugira umutsinzi, iramugira winners, iramugira cyangwa se iramuhereza Bal'Ondor nyine ku yindi nshuro, kuko muri iyi si y'Imana rwose ibikombe byose bikinirwa hariya cyangwa se yabashije gukinirwa amaze kugenda abyibikaho nyuma yo guhereza ekipe y'igihugu ye ya Argentina igikombe cy'isi. Ubu ngubu Akubise nanone kandi Copa America ibikombe atwaye yikurikiranya, aho bivugwa ko rwose n'igikombe cya 2026 ashobora kuzagitera. Ni makuru ariho kugenda acishikana, kuko na mugenzi we Cristiano Ronaldo ari buze nawe gutera igikombe cy'isi cya 2026 yamaze kuba bitangaza, kuko yamaze kubatangaza ko iki gihe atari cyo gihe cyiza cyo gutangaza cyangwa se cyo kuritayaringa, cyo kuba yamanika godiyo akava muri ruhago. Tugiye kwibanda rero ku byaranze iyi mikino yombi, finali rwose ya yero ndetse na finali ya Copa America. Tuze kubabwira uko ibihembo byatanzwe ndetse na bimwe byagiye biranga iyi mikino yombi. Ni finali zari ziryoheye ijisho. Ndakomeza gukanda subscribe kuri wowe udukurikiye bwa mbere. Iyi ni KG Pro TV, reka tubahe ikaze makuru yacu y'imikino ku buryo burambuye. Reka dore ku mukino wari wabanje, finali yari remereye cyane, Espain ndetse n'Abongereza. Rero Unai Simon we wari waje kubanzamo ku ruhande rwa Espagne, nanone kandi Dan Carvajal, Robin Normand, Aymeric Laporte, Marc Cucurella ndetse na Fabian Ruiz, Rodri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, Alvaro Morata. Ku ruhande nanone kandi ugatebe k'abasimbura hari Raya, hari Remiro, Nacho, hari Vivian, hari Merino, Joselu, Fran Torres, Gilimardo, hari Bayena, hari kandi Zubimendi ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye nka Navasi, hari Lopez, hari Oyarzabal. Nanone kandi ku ruhande rw'Ubwongereza umutoza yahisemo kubanzamo Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Mark Guehi, Bukayo Saka, Kobe Mayano, Declan Rice, Luke Shaw ndetse na Jude Bellingham, Harry Kane, Phil Foden. Gatebe k'abasimbura hari Ramsdale, Henderson, Alexander Arnold, Tripper, hari Konsa, hari Duncan, nanone kandi Gaga yarahabaye, Tony n'uwitwa Gardo, Watkins yarahabaye, Bowen yarahabaye, Eze yarahabaye, Gomez, Parma ndetse na Walton. Ese uyu mukino byaje kurangira bite? Byaje kurangira rero iyi ekipe ya Espagne itsinze Ubwongereza ibitego 2-1, igitego cya Nico Williams ku minota ya 47 ndetse n'igitego cya Parma ku minota ya 73. Nanone kandi ntago nakwibagirwa ko igitego kimwe ariwe waje kwishura nyine uyu Parma, niwe waje kwishyurira Ubwongereza umunota wa 46. Uyu musore yaje kubabaza Ubwongereza bwari bumaze kwizera ko bushobora kujya muri za penalty shootout. Uyu musore rwose waje mu kibuga asimbuye yaje gutsinda igitego cyo ku munota wa 46. Umutoza wa Espagne ni umuhanga cyane. Rero reka twinjiruke ibihembo uko byagiye bitangwa, gusa ndabanza nkwibutse ko Espagne are the first country to win the men's European Championship 4 times. Rero Espagne tugenekereje mu Kinyarwanda, Espagne baye igihugu cya mbere gitwaye Euro inshuro zigera kuri enye zose.
bakaba bakoze amateka. Ndakwibutsa bagitwara bwa mbere hari umwaka w'1964, nanone inshuro ya kabiri hari umwaka w'2008, inshuro ya gatatu nejo bundi cyane rwose 2018, ubu bakaba batwaye Euro ya 2024. Espagne bidasubirwaho ni umwami wa Euro nkuko Real Madrid ari umwami wa UEFA Champions League. Nako kandi best young player of the tournament yabaye Lamine Yamal, cyangwa se umukinnyi mwiza w'irushanwa yaje kuba Lamine Yamal, umukinnyi mwiza wa Euro ya 2024. Best player of tournament yabaye Rodri, cyangwa se umukinnyi mwiza w'irushanwa yabaye Rodri. Nico Williams yabaye player of the match rwose. Nico Williams niwe watsindiye igihembo cy'umukinnyi w'umukino witwaye neza kuri finali ya Euro 2024. Dani Olmo yabaye UEFA Top Scorer Award. Ni nyine Dani Olmo yatsindiye igihembo cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri Euro ya 2024. Ni ngurutyo bimeze, wagira ngurutya se akerekeza kuri Copa America ko naho byari ibicika rwose. Twagiye tubabwira rwose ko Messi araramuka twabwira ati naramuka twaye Copa America ibintu bya Bal'Ondor rwose mushake mube mubimuhereza. Ahangaha nanjye ndahamanya n'abamuhereza Bal'Ondor. Leo Messi isi izahora imuririmba kabisa. Reka dutangire kuri 11 rero bari babanjemo ku mpande zombi. Turahera ku ruhande rwa equipe ya Argentina. Bari babanjemo Martinez, Montiel, Romero, Martinez, Tagliafico, De Paul, Fernandez, Macarista, Di Maria, Lionel Messi, umwite Leo ariwe kapiteni, nubwo bitaje kumuhira kuko yaje kuva mu kibuga asimbuwe kubera ikibazo cy'imvura. Ndaza kukubwira byose mbikuvira mu zindi muzingi se yaje kubasimburwa ku munota wa kangahe. Nanone kandi Alvarez nayo yari yabanjemo. Ku ruhande rwa Colombia hari habanje Vargas, Arias, Cuesta, Sanchez, Mojica, Rios, Lerma, Rodriguez nka kapiteni, Arias, hari Diaz ndetse na Cordoba nibo bari baje kuba banzamo kuri finali ya Copa America ku ruhande rwa Colombia. Rero igitego kimwe cyonyine cya Lautaro Martinez ku munota w'112 nicyo cyahesheje igikombe cya Copa America ekipe y'igihugu ya Argentina. Rero nyuma yuko Lionel Messi yari mu marira nyuma yo gusimburwa ku munota 36 kuri finali ya Copa America kubera imvune rwose ku kuguru kw'iburyo, yarize cyane, arahogora nk'agahinja, arahogora nk'ikibondo, ariko kuri munota 36 ubwo yavagamo yari yizeye ko ashobora kuba yakora ibitandukanye. Rero byari bihagije ku munota w'112 Martinez ahoza amarira Messi ararira rwose, arira amarira y'ibyishimo aho kongera kurira amarira y'ububabare. Best goalkeeper yabaye Emiliano Martinez, cyangwa se umunyezamu mwiza w'irushanwa yabaye Emiliano Martinez, niwe muzamu mwiza wa Copa America 2026 aho mu mikino 3 yakinye yakoze clean sheet zigera kuri 5. Reka nkubwire ko rero top goal scorer ni Lautaro Martinez nyine, cyangwa se Lautaro Martinez niwe watsindiye igihembo cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri Copa America 2024, yatsinze ibitego bigera kuri 5. James Rodriguez wins best player of the tournament of Copa America. Mu magambo James Rodriguez niwe watsindiye igihembo cy'umukinnyi mwiza w'irushanwa rya Copa America. Igitego kimwe, imipira yavuyemo ibitego igera kuri 3 mu ndimi z'amahanga bakunze kwita assist, ndetse rwose ubwo ni mu mikino 4 yakinye. Reka nkubwire ko rero inkuru nziza ubu ngubu hari nayo ndaza kuba nyikubwira, reka abari nayo mpita nkubwira. Reka nkubwire ko Spain and Argentina will meet in the 2025 finalism having won the Euro and Copa America tournament. Mu magambo Espagne na Argentina zizahura mu gikombe cya finalism
ya 2025 Espain nyuma yo gutwara Euro na Argentina itwaye Copa America abangaba bazacakirana mu mwaka wa 2025. Ibigendanye n'amatariki ntabwo turabimenya rwose, tuvuze ngo byari byatangazwa aho ngaho twaba twibeshe cyane, turaza kugenda tubibatangariza tubabwira ngo bimeze bite. Bakunzi baza transfer z'i Burayi, tubararikire kugenda mubana natwe rwose. Nk'ubu ngubu ndahita nkuvumbya nkubwire ko Manchester United yatangaje ko yasinyishije Joshua Zirkzee avuye muri Blaugrana kuri miliyoni 36 rwose z'amayero. Ibi ngibi byose turaza kuba tubibavira mu zindi muzingo makuru ya za transfer rwose hano kuri KG Pro TV tugenda tubagezaho, twibandaga cyane kuri Copa America ndetse na Euro. Ryari joro rya finali, ryari joro ry'abanyamupira, ryari joro ry'ibyishimo kuri bamwe, ijoro ry'amarira bamwe barira nk'ibibondo batagangara rwose bavuga bati ni ibiki isi ya football kuki itubabaza. Reka turifurize kugubwa neza, mukomeze mugira ibihe byiza, turabashimiye cyane.